nai tong nai ta hok te bhuk sono lam sogo ang chen jati prasa tini ang phaiso pajak mongkha arsigat constituency ni bising khobjak harepon ni ramdoyal bari village committee ni haponogo tini oro state hapang bai luale jak district administration bai tini o harepkwar ramdoyal bari village committee ni je hapanogo salchani sibit camp khlaijaka ang sana thamakai lukurok tini jrate je adc mama hoite state ni administration bai dabu jratei o chini je adc amchai rogo moi ke adc ni lukurok no adc ni bororok no state ni luale jak bai ma ke sibirok khlai tongo angkai tini satai klayo lukurok already separate kai adc o administration power rijak 6th schedule constitution ni paragraph 4 tongo norok khuk thare nai mano je administration of power je justice ni power tongo je state government ni je administration samung khlaima haino je document ni samung rok khlai rima haino adc bo moha administration ni power tongo lukurok baksaba saiman yana tipra haste o kaini government tongo kaisa angka tipra haste government hapang te kaisa angka adc government hapang tabuk jaratei tipra state government adc area bisingo haboi state government ni administration ni samung rok khlai tongo illegally khlaioi chaya lamtei state government rok mo ke adc o khlai tongma rok chaya adc ni jeto zonal officer state ni dm by baksa adc ni sj2 sub zonal officer state ni sdm by baksa adc hapang no bebak khlaina ni power rijak adc hapang no bebak no khlaimanu adc council administration ni power rok no bill pass khlainai krikho e kok hingkai sungmong hingkai bo hapang bo political of phaioi khlai sinai o adc mamani to tini bai 40 year kawi tongkha je adc hapang je sak self governance je sak chaloknani sak bebak no khlaimanu adc je 6th schedule ni under already provision rijak tongo je administration ni power rok already rijak tongo sabo khlai sinai mo haike mang je state government te central ni government rok bai mo haike mang khlai rijakai tongkha hangkai sin adc hapang tongtutino gathangai no kuthoi je adc ha tipra sarok ni oro tribal rok ni ha hnai sajak tong oro bebak no rijak tong administration power phiaba cpm party thangka 35 year chalogoi hapang khawai borok khlailang leya abon chika congress thangka 10 year borok bo khlailang leya je national party rok dabung kai bjp party rok tong borok bo moi keno khlai tong congress cpim bjp party borok semsi je adc hapang no durbol khaina bagai kebel khaina bagai adc o administration ni power rok kri hini khlai phunuk tomasimo hamkrai ni bumung bai thokio gai dabo je tongnai hapango adc hapango cm em mdc borok tongtitino kathangai no kuthoi natural death plaijak adc o kono samungsi khlainani krai mo hai hingkai nok illegal babe mo ki chalogoi tongo state government rok mo ki chalok tongmani illegal klayo ngai tini adc hapang tongnai rok bo administration no dapono kaijo kori khaya restore khlaya khlainani sak tharya ga bo hapang phayoi adc ni council o thujak no sabo sosa sinai o muktri thang tongmani no sabo sisari risenai already provision rijak tongo adc o je administration ni bebak power rok 6th schedule constitution ni under bebak no tongo phiaba sabo khlai phaisinai tamni norok camping khaitong mo je state government ni je administration rok o ramdoyal village committee mong kaito tamhani তিনি ভগবান বিরসা মুন্ডানি 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে যে তামহানি দাসগুয়ানি আন্ডার অব অ যে প্রোগ্রাম চলি তংমান হিংকাকাই তিনি বুকুং বারা আবো এডিসি হিনিয়া স্টেট ওয়াইজ অল ইন্ডিয়ানি সারাটা ভারতবর্ষনি লগিব মো তিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি পদ্মবী আদি ব্লক নি আন্ডারো রামদয়াল তিনি খাইজাক কাহাইছে তারমানে তিনি जों 15 দিন লঞ্চ খাইমানি 15 তারিখও তিনি চলি দङ 25 তারিখ ओंखाय चिन्म 30 तारिख अब्दि चिन्म तंनाय कोना बेसेर बासार गोबांमा आबदि चिनि बररक बिआरटीसी खाइजा गया निनि एसटी खाइजा गया आधार खाइजा गया इवन रेशन कार्ड बाक्सा कताल फेमिली रक बाक्सा खाइजा दङ बरक दूर दुरान्त हयतो थाङै अफिसाव थानानै बरकनि तामहिनि बाक्सा सगैया रां पैसा गरीब जों जत बरक अबनतिनि एकय
और program agriculture department jini block level program tini bo jeng khaika ARD ni bisingtei forest ni bisingtei bo tini damni bufang kaijagei tongo hingkai obo 30 tarik obdi chini joto line department soho block soho panchayat soho jinmo choli tongnai 30 tarik obdi 30 tarik o chini block level o kaisa birat ekta program ongnai hingkai obo choyabui tongoi thanai प्रत्येक panchayat 17 ta ADC village je tongmani abo joto jagano chung cover khainai Ini sini murika sakhe. ani sinimungkai Surajit Dev Burma Poddobil RD block ni vice chairman